Bahlodi ba lebelo la Comrades Marathon maobane Tete Dijana wa Afrika Borwa le Alexandra Morozova Russia. Ba fumane dikgau tsa bona tsa gauta le tjhelete kajeno moketjaneng o ne o tshwaretswe Durban. Morozova o dumeletswe metsotsong ya ho qetela ho kenela lebelo ka mora tlholo ya hae ya thibelo e potlakileng ya lekgotla e neng e kentswe ke Comrades Marathon Association. Sena se tla ka mora hore mokgatlo ona o thibele dimathi tsa Russia ho kenela lebelo ka lebaka la ho thibelwa ho latela tshebediso e mpe ya dithethefatsi le tlhaselo ya Ukraine. I was very upset from the very beginning, but my position is that I am an individual athlete and I'm not representing Russia on the international scale. So mainly as individual athlete. As Comrades Marathon Association, we respect the decisions of the courts, and we had to implement the decision of the court, and you will appreciate that the runner in question participated yesterday. Mokgatlo ha o ya ikemisetsa ho ba kgahlano le thibelo eo. Tete Dijana le Adele Broderick ba ikeleditswe diranta tsa dikete tse 100 motho ka mong hodima seo ba neng ba se fumane ka Obama Afrika Borwa a pele a o hapa lebelo. It's happiness, it's all about happiness and joy. So I don't know how can I explain it. I'm very, very happy. Sehlopha sa dimathi tsa lehae se phatlaleditse hore e mong wa dimathi tsa sona o ile a kgeya ha le Pine Town mme a hlokahala ha morao sepetlele. We also wish to extend our heartfelt condolences, ladies and gentlemen, to all the families and to our beloved athletes who really went with their boots on. Dimathi di seolotse ka bohale mokgatlo ho latela ho fokotswa ha tjhelete ya monongwaha eo e abelwang dimathi tse hapileng lebelo.